Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Tekereza uri mu biro bya banki ikomeye, ibintu byose bigenda neza, abakiriya barizera umutekano w'amafaranga yabo, ariko mu gihe utabizi hari itsinda ry'abantu riri kure cyane ridafite aho rihuriye n'iyo banki ririmo kwinjira mu mikorere yayo. Mu minsi mike gusa amafaranga arenga miliyari 4 aragenda. Ntihari intwaro zakoreshejwe, ntihari ubujura bwo kwinjira mu nyubako, ahubwo habayeho igikorwa gikomeye cy'ikoranabuhanga. Iyi ni inkuru mpamo y'ubujura bwabereye mu bihugu by'u Rwanda na Uganda, inkuru igaragaza uko isi y'ikoranabuhanga ishobora kuba intwaro ikomeye cyane iyo ikoreshejwe nabi. Amakuru dukesha ikinyamakuru Radio TV 10 avuga ko mu kwezi kwa Gashyantare 2026 havuzwe inkuru yateye abantu benshi ubwoba. Banki ikomeye cyane ya hano mu Rwanda tutashatse kugaragaza muri iyi nkuru yacu yibwe amafaranga menshi arenga miliyari 4. Icyabanje gutangaza benshi ni uko ubu bujura butakozwe mu buryo busanzwe, ahubwo bwifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Abantu batangira kwibaza, ese n'abahakazi mpuzamahanga, ese n'abantu bakora muri banki imbere? Ariko ukuri kwatangiye kugaragara nyuma gato. Polisi yo muri Uganda yatangaje ko hari abantu 6 batawe muri yombi bakekwaho uruhare muri ubu bujura. Abo bantu ntabwo bari abahanga bazwi guhakinga, ahubwo barimo abacuruzi bato, abahinzi bo mu byaro, umuntu ukora mu bwubatsi n'umushoferi utwara imodoka itwara abagenzi. Aba bantu bose bakomoka mu gace ka Wakiso muri Uganda. Iyo ubarebye nta kimenyetso cyerekana ko bashobora kuba inyuma y'ubujura bw'amafaranga angana gutya. Ibi byatumye havuka ikibazo gikomeye, ese aba bantu ni isura igaragara gusa cyangwa hari abandi bantu babakoresheje? Iperereza ryagaragaje ko ubu bujura bwabaye hagati y'itariki 14 na 18 Gashyantare 2026. Mu gihe cy'iminsi 4 gusa amafaranga arenga miliyari 4 yarabuze. Abakekwa bavuga ko bakoresheje mudasobwa n'imiyoboro ya internet, bashoboye kwinjira muri systeme za banki. Ibi bivuze iki rero? Bisobanura ko bashoboye kubona amakuru y'ibanga ya banki bakinjira mu buryo bwo kohereza amafaranga, hanyuma bakayimura batabiherewe uburenganzira. Hari amagambo yakoreshejwe mu iperereza avuga ko bacuze systeme mu buryo bworoshye, bivuze ko bashoboye gusesengura uburyo banki ikora, kubona abifite intege nke no kuyinjiramo batabanje kwemererwa. Iki ni igikorwa gisaba ubumenyi buhanitse. Ibi bituma abashinzwe iperereza batekereza ko hari abahanga cyane mu ikoranabuhanga bari inyuma y'iki gikorwa. Nyuma rero aba bantu baje kugezwa imbere y'urukiko muri Uganda. Dosiye yabo iri mu maboko ya polisi ya Kampala, aho ikurikiranyweho ibyaha by'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga no kwinjira muri systeme za mudasobwa mu buryo butemewe. Ariko inkuru ntiyagarukiye aho. Iperereza ryagaragaje ko hari abandi benshi bagishakishwa. Ibi byatumye habaho ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, mu gushaka kumenya ukuri kose. Ni iperereza rigoye cyane kubera ko rikora ku byaha byambukiranyije imipaka. Iyi nkuru iratubwira ibintu byinshi bikomeye. Icya mbere, ubujura bwarahindutse. Ntibikiri ngombwa kwiba uciye mu irembo cyangwa ukoresheje intwaro. Uyu munsi umuntu ashobora kwiba ari we mu rugo akoresheje mudasobwa gusa. Icya kabiri, abantu basanzwe bashobora kwinjira muri ibi bikorwa. Ntibisaba kuba uri haka uzwi, ahubwo bishobora kuba
ari itsinda rifite ubumenyi butandukanye. Icya gatatu, ibigo by'imari biri mu kaga gakomeye niba bidafite umutekano mu by'ikoranabuhanga na systeme bikomeye bishobora guhangana n'ibitero bitandukanye. Iyi nkuru ni umuburo ukomeye cyane ku bigo by'imari. Birakenewe gushora imari mu mutekano w'ikoranabuhanga, guhora bigenzura systeme yabyo, gukoresha abahanga mu kurinda amakuru, cyber security expert. Ku bantu basanzwe baributswa kurinda amakuru yabo bwite, kudatanga password cyangwa amakuru y'ibanga. Mwitwararike ku ikoreshwa rya internet. Inkuru y'ubu bujura bwa miliyari zingana kuriya ntabwo ari inkuru isanzwe, ni ikimenyetso cy'uko isi yacu iri guhinduka vuba cyane kubera ikoranabuhanga. Ariko uko ikoranabuhanga ritanga amahirwe ni nako ritanga ibyago. Hari abantu bafite ubumenyi buhambaye cyane bashobora kwinjira muri systeme z'ibigo bikomeye bakiba amafaranga bari kure y'aho ibyo bigo biri. Niyo mpamvu ku bigo by'imari ntimukwiye gufata umutekano w'ikoranabuhanga nk'ikintu gisanzwe. Ni ingenzi kurushaho kurinda umutekano w'abakiriya banyu. Ku bantu bose rero bakoresha ikoranabuhanga, mumenye ko mutekanye gusa iyo mufashe ingamba zo kwirinda kandi neza. Isi y'ikoranabuhanga ni nziza ariko ifite n'uruhande rwijimye. Wowe ubona iki kuri iyi nkuru? Ese utekereza ko ubujura bw'ikoranabuhanga buzagenda bwiyongera? Andika igitekerezo cyawe hasi kandi ukande subscribe kugira ngo dukomeze kuganira kuri izi nkuru z'ukuri zigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mwari kumwe na Fidèle de Jesus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.